Whātalo whātu tātou ainga, i swafapelo Yesu Kiriso, no tātou alima, no tātou whaola, nei o tātou mātua, ia me se foile auso, auso tu whawhine, o mawhai ona tātou mafuta whatasi le nitai au, e vi ia i le swafo le atua ona o lana ngalelei, ia malana tau singa yo o tau soifua, ia masio mātou neiola, o mawhai ai ona tātou mafuta whatasi, whatalo whatu fo iso se tasi lamba o mawhai ona whaalongolongo mai i le nei tai au, ai o le a o teitai nei tātou le tatalo, ona tātou whaalongolongo lea i le upua le atua, i le nei aso, whaftai tele lo mātou atua, ono lo whaamaoni, be ana mātou pepese ai le nei tai au, le li ia ana le se no oe se manu whape nei, a ua mātou woti, i la mātou mangasala, ai whaafetai, ona o lo wanga le leima lo alofa ia te I mātou o le viinga tuma watu lea ia te oe nei māso uma e o le whaavavau mawale nei avanoa to i o mai e lau whanau mātou te whaanongolongo a o e ao a o mai ia te I mātou e ala I lau tusipa ia o le tusipa ia o le upu ato atoa lea a le atua e au ngā ia te I mātou saunia I mātou mo le taua o lo whapea o na mātou iai I nei o na pō. Ia lo swafa e ala atu lo mātou tatalo I lo alupelo Yesu. And we all say, Amen, Amen and Amen. O le upo le atua le nitai au, o lo whapea o na tātou au awina mai le Efeso a lona mata upu e ono. O lona whai upu e se fulu, a ngai le whai upu e se fulu ma le fitu, le whai pua sfulma le valu. O iolo tātou talatala noai I le taua whaaleanganga. Pea na tātou whaalongolongo I le vai aso na tuana I nei. O lo tātou tala noa a o whaafea ngai le kerisiano ma le taua whaaleanganga. Whamai le whai pua se fuluma le lua a wā tātou te le o tau matangata. Leana tātou whaalongolongo tātou te le o tau matangata ao ali isili faipule ali o le pauliuli o le nei lalolangi a toa manganga leanga I mea oi le langi o lo o tau I tātou matonga fiti a le tia apolo o le tau ale nao lo whaafea ngai ma le kerisiano. We're looking at verses 10 through to verse 17, 18 of chapter 6. And last week we spoke about the warfare of a believer. The warfare of a believer is a spiritual one. Verse 12 says that we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against spiritual hosts in the heavenly places. We are actually in a spiritual warfare with Satan and his demonic angels. So as believers, we must be in battle mode, not sometimes, but all the time. Praise God. Tanu le matanga, o lo whapea o na tau sātani ma aua le atua. Whape whea na tatu I loa. I le amatanga I le urua I fuafoanga o le atua o le lalolangi, ma le urua I tangata, le kenese tolu, whaipu mua mua, whamai na whaafesili ngia I sātani le urua I tangata. Ma whai mai lana fesili ia Eva, e moni ea na whetalai mai le atua. O le taua a sātani mai o talitonu, na mai le amatanga. Na tuuwina le whaafesili po o le māsalo salonga I le māwhauwhau o le tangata. Ina ia fesili ngia I le tangata, le malusianga mai le atua. Lua, o leisi a wala tātou te vaaya I le taua whaaleanganga, ina ua whaapea o na whaafea ngai le tino keriso, masawanga. Tātou te vaaya le vai teimi le nei a. Te leo tātou uso lo tātou tatalo ai, o lo whaafea ngai I ta lātou, ma le whaasawa ina o le tino o keriso. Te ofo I titono o tātou a ai, ma titono o lalo I fo pule anga, o le whainga mālo. Wa tātou vaaya nei o na po, le whaasawa ina pole o mai o sawanga, ia te I tātou o e talitonu ma faatuatua ia Yesu Keriso. Lesi foi vaenga tātou te vaai ai le
le whaapea o nā o mai o le taua lea o lo whaapea ngai mai tātou. O lo whaapea o nā o auina le whaasese o le mata upu a le tuspa ia. Lesi a wala nā o lo sawaisa tani I lona vai taimi le nei a. Ina wata mawhai sa tani I le sese e a o auinai mata upu whaavae a le tuspa ia. Lea ua tātou waai ai, ua o mai ai tali tonunga tau whaasese. So we're looking at the spiritual warfare, and when we look at the spiritual warfare, it is Satan's attack on God and his angels and the believers since the beginning of time. And in Genesis chapter 3 verse 1, we read that Satan asks the first man and first woman, Adam and Eve, is it true that God said to not eat of the fruit of the tree? He tries to plant the seed of questioning our God. From the beginning of time, Satan has his strategies to attack the believers. Another way that we see Satan in the spiritual warfare is the persecution of believers. We pray for our brothers and sisters overseas and the fact that they face physical persecution. But even in our own circles, we also come up against a spiritual warfare in regards to the persecution of us as believers, whether it be in our jobs, whether it be in the politics of our governmental leadership. Another way that we see a spiritual warfare nowadays is the different doctrines. Satan has infiltrated the church in terms of misinterpretation of Scripture. And therefore, there is an incorrect understanding of the Bible. Therefore, there are different types of forms of Christianity. The enemy is attacking the church. O le si fo iwa inga tātou te waaya I le taua whaale nganga. O le tau mawhai o le ania le lalolangi ina ia whaatupu le whewaiwai ai. Ai wa ai nei I le tau mawhainga po o metotia a le ti a polo. E tau mawhai ina ia whaatupu le whe ese ese a inga. Another way the enemy tries to attack, or the part of the spiritual warfare, is the enemy tries to create division. And that's why Paul says in Ephesians chapter 4, verse 24 and 27, in Ephesians chapter 4, verse 3, Paul says there, and he talks about the division amongst, the warning of division amongst believers, and he says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Paul is addressing that we must be careful. We are in a spiritual warfare where Satan is trying to cause division. But we must try and keep, we must try and keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, o whapea na faatuatua le mta pui whawhai pui tolu. Whamaile apostolo, ia tau mawhai o tau ona tā ofi o le loto ngatasi I la le anganga I le noatanga o le file mu. Aisea, o loto mawhai le ali o le lalolangi e whaatupu le whe vai haina. So, o lesi foi vai inga tātou te wa aia I le taua whale anganga. Po le taua leo lo tawine tātou. E eile vai taimi, e tamo whai, e le tangata lava ia, e tūlai lona lava marosi a. E le taimi whapei fo le tangata. Wa wi loa le tuspa ia, wa wi loa mo mana malama I talo le tuspa ia. Ai o le whawhi tauni o le vahenga lea, ina ua I loa le tuspa ia, ai leo sita ia, hala o le tuspa ia. O le tangata le whapea wana I loa, ma tā upu whaavai, ai le ola ai. Tele I o le vaenga na o le taua o lo whaafea ngai I tātou. Another way that we can see is when we rely on our own personal strength. You know, when we have the right doctrine, but the right doctrine without the right devotion is a downfall. Because you may know all
all the doctrinal foundations, the spiritual truths. But if you are disobedient or don't walk in those ways, then that's another part of the spiritual warfare that we are currently enduring. So au tātou pia se whaamalam la manga na o le taua leo lo whawhia ngai na tātou. Lea mafuai o na whapea mai le apostolo le vaiaso na te anei. Whaipasuma tolu wha mai o le mea lea ia o tau tango atu wai I o futau a toa mai le atua. Aisea, a leo lo whawhia ngai tātou ma le taua. That's why when Paul says in verse 13 last week, and he says, therefore, take up the whole armour of God. A believer who takes up only part of the armour is not ready for the fight. You're not ready for the battle. If you're only taking up a partial part of the armour, then you're useless to God. That's why he says, because we're fighting a spiritual warfare, you must take up the whole armour of God. Lefa mei o ye le lua korinito alona mta upu se fulu. Alona fai upu e whama le lima. A wā o a upenga alo mātou nei taua e le whaaletino. Aia, ae whaamalolo sia e le atua e lepe tia ai olo. When we look at 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, Paul writes to the church in Corinthians, for the weapons of our warfare are not carnal. The weapons of our warfare are not fleshly, but mighty in God for pulling down strongholds. Brothers and sisters, we are in a spiritual warfare. Amen? Amen. So, lea lawa tātou talitonu, olo iai tātou I le taua whaale nganga, ai o le tai aule nei, o le a tātou tilo I ofu tau, a le tangata faatuatua. So we therefore come to verses 14 through to 17, and this is where Paul describes the 7 parts of the armour of a believer. So today we're going to split it up into a few parts. So we've got part 1. Next week we'll look at the other 3. And then finally we'll look at the 7th part of God's armour. Whaitau wina la le tatou tusi whaitau le nita au. Whaitau mai whamolmole. Whaitau atua mai whaipuna e suman whangata mai whaipu sfulma le fitu. Ai whaonga ina whaipu mua e lua. Let us read verses 14 through to 17, but today we will be looking at the first 2 verses. A mawalo tusi tatou whaitau whatasi, ia. Ofo tau ki le whatawhata o le ani o tonu. Ma ia whaasewa ina o tō vai I le saunga o le tala le lei o le file e mu. Ia whaopopo I nā mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le faatuatua. Tō te mawhai ai o na tinei o whanawhana mu umalama a loo lea. Ma ia o tō ahe le pulo tau o le olatanga. Ma le pelu a le ananga. O le afionga lea a le atua. I'm just going to read the first 2 verses in English. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So whaipui e lua o te fia whaongaina le tai aole nei, o le manatu mua e maua I le amatanga o le whaipui se furu ma le wha, I le tatou vava ai I le ofu tau a le tangata faatuatua. We are going to be looking at the believer's armour. Today we will cover only 3. Next week we will cover the final 3. But the first part of the armour is truth. O le vaenga mua o le ofu tau, a toa mai le atua, o loo maua I le whaipu se furu ma le wha, ina ua whapea mai Paulo o le nei. Okay, lea lawa tātou I loa, o loo tauina le taua wha le anganga. Wha mai leo Paulo, o le nei, ina tūtū mawia o tō, o fusia o tō sulunga titi, I le wha maoni. O le vaenga mua o le ofutau a toa mai le atua, o le wha maoni.
Praise the Lord. O le ofu ale tangata e peru I aso ia, I le vaitaimi o Paulo a o tusia le tusia Paulo, whamai o le ofu tata puvae, e umia na I lalo le ofu o le tangata e peru po le tangata Israelu. O le ao la le taimi o whainga whiau, ai meise lava la le tangata tau. A o I le taimi o le taua, o le ofu tata puvae lea, e si I foilunga ele tangata Israelu ona fusi lea ina ia mawhaia ona whaingo fie ngaioinga o le taua. Praise the Lord. Amen. Ia le tua. So, a o iai la pe whaafea ngai iai le tangata tau po le tangata o le taua, e whaapea ona fusia lona ofu lea a. Mana tua lao le suru ngā titi o tangata, ia, lea o lona tino a. Ai au mai le ofu lea, lai au mai e le apostolo se ata ia te I tātou. O le ata o le tangata sauni uni. Nā I mafuanga e au mai e lunga le ofu o tangata mafusia, ina ia whaaffaingo fia le ngaioina. Ina ia whaaffaingo fia le teimi o le taua. Ale upo Paulo le whaimai, whamai le upo Paulo, o le nei a tutu mau o tau, o fusia o tau sulunga titi, I le wha maoni. O le ata mawhai le apostole au mai mo le tangata tau. O le ata lea olo au mai le apostolo mo I tātou le tai au le nei, o le sauni uni o le tangata whaaleanganga, I le taua. Whape fair. So when we look at the first part of the believer's armour, the first part of the believer's armour is truth. But the way that Paul presents it is in the form of an armour, of a soldier, or of a fighter. He says there in verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth. So a tunic, or the dress of a Jewish person back in the day, was a large square piece of material that usually was right down to their feet. But in the time of battle, an Israelite would raise the edges of their tunic and tie it around their waist. You see some Samoans when they pick up their ilavalava, quickly tie it around their waist, tighten it up, and then get ready. The reason why they do that is for ease of movement, because they can't run around when the tunic is still as is. So they lift it up, tie it up against their waist, nice and tight. Why? Because then they're ready. They're ready to do the faatuatua, they're ready to do any movement, they're ready to battle. So when the apostle is saying, stand therefore, having girded your waist. When you look at girding, it's the tucking up, or it's the pulling up of that tunic and getting it ready, and they usually have another belt that sort of, they tuck it under. Why? Because they're ready for battle. So the idea for us as believers is that Paul is saying, stand therefore, having girded your waist. So what does that look like? That's being ready. That's your readiness. O le ata le tau mawhaile apostole au mai mo I tātou le tai au le nei, o fusia o tau sulunga titi le whaamaoni, e tutusa le lei ma le upo a Peteru, I le tusia le mua Peteru, tāku mua whaipu e spuma le tolu. Whamai le tusia le apostolo, o le nei, ia o tau fusia e sulunga titi o tau mafau fau. Ia whau tauta, ia ato atoa o na wha moe, I le alofa tūnoa, e mō lia mai a te oto, pe a wha lia mai Yesu Keriso. O le ata le au mei e Paulo, o le ata o le sauni o lo mafau. Praise the Lord. You know, in 1 Peter, he talks about girding the loins of your mind. So, Paul gives us an analogy of someone ready for battle. Peter takes it one step further and he says, man, gird up the loins of your mind. Get your mind ready. O le taua e whaaleanganga, uso matua whaafine, nei te iwa e sauni whaaletino. Ai sau le taua, e whaaleanganga le taua. Praise God. Amen. E saua, e sau le upua le atua. Ai whamai le whesili le tai au le nei, e whape whea o na saunia. Whamai le apostolo o le nei, ia tutu mau o tau,
o fusia o tau sulunga titi ile faa maoni. O le te lei o le awa onga o loo taatia mai i le upo le atua mone tangata tau. Mana tua, o lo tala noi tātou ia upenga ale tangata tau faatuatua. O le upenga mua, o le ata le saoni, o le fusia o tātou sulunga titi, ai whamai le apostolo, fusia le sulunga titi le faa maoni. O le wingo le upu le faa maoni i le upu e leni. O le faa o upu uma e moni. When we look at the Greek word for truth, it's the word altheia, and altheia means the content of that which is truth. Where is our content of truth? Here it is. It is in the Word of God. If I be feo na fusia tata sulunga titi I le whaamaoni, a le whaamaoni lea. O le whaamaoni o lana a fionga pa ia. O le whesili, ai sea. Na le whai mai le whai upu e wha, mata upu e wha, whai upu e suma wha. O le mafua anga e tata wai o nei loa e tātou le mea moni man whaamaoni o tuspa ia. Nei wha mai paulo e le whai upu e suma wha, mata upu e wha. Wha mai awa o loo te lafua ina e pei o pe au ma fe avea ina I matangi o malava o mata upu I le pepelo o tangata. O le tele I o mata upu pepelo o lo whapea o na fe avea ina ai ne tangata pe a whai e le fusi maulo sulunga titi I le whaamaoni o le upu a le atua. Whamai le mua mua Timoteo alona mta upu e wha, whai upu mua mua. Whamai o loo whaapeo na au mai ai le whaalau I loa a le apostolo. Ina ia I loa le tangata tali tonu. Le mea whaasese mana mata upo te moni o loo iai nei. Whamai whai mua mua, a o loo tau tino mai ele anganga, e o ese misi I le faatuatua I tau sanga amuli, la tau te whaalongo I anganga e whaasese, ma mata upu a te moni. O le ale mafua anga I tatau wai o na fusia lo sulunga titi ma sauni o ele tangata tau mo le taua I le whaamaoni. Ai sea e tatau wai o na e I loa le whaamaoni o le afionga ba ia le atua. A wai tele mata upo te moni o loo iai nei. When Paul encourages the believer, you're in a spiritual warfare. Here's the first part of your armour, to gird your loins with the waist, to gird your waist with the belt of truth. Amen. Why? Why do we need to know the contents of this book? Because in Paul's letter to Timothy, his final words to Timothy in chapter 4 verse 1, he says there, now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. There is a spiritual battle happening. And right now there is even doctrines of demons that are out there. That's why we need to know this. We need to know the contents of truth. We need to know altheia. The content of truth. Where is our content of truth? It's not in so-called self-help books. It's not even in commentaries. It's in Scripture. It's in the Bible. Amen? So that's when we look at, as a soldier of the army of God, we need to be ready in knowing the truth. Does that make sense? E au ina ia sauni uni le tangata fita tau whaamaoni a le atua. Whapewhea ina ia I loa le mea moni. Na lefa mei, fusio sulunga titi I le whaamaoni. Se suelo tu si whaamoni le lua Timoteo. 2 Timothy chapter 2. And let us read verse 3 and verse 4. Tato whaitau mai whaupu e tolu, ma le whaupu e wha. Le ata o le fita tau a Yesu Kiriso. A mawalo tusi tato whaitau, ia. Ia e ono sai I mea e tima ai. Whapere o se tangata tau e le lei a Yesu Kiriso. E le ai se tau I le taua. Na te whaalabelavea e ia te ia I mea ale nei o lana. Ina ia whaafia o ia I le na fili ia te ia.
e whai matangata tau. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 reads this. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Brothers and sisters, let me tell you today that as a good soldier, you will make sure that you raise up and gird your tunic. Everything that you know that is going to be a hassle for you in the battle, the spiritual battle, you will go to the word and you make sure you tie those things up. Everything that you know, oh man, these are my weaknesses. These are my areas of weaknesses. How are you going to make sure that they're ready? By going back to the word. As a good soldier, you will continually say, how do I please my commander? How do I please my commander-in-chief? Because it says there in verse 4 of 2 Timothy, Paul writes, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. But he may please him who enlisted him as a soldier. Oe le tangata fita tau a Yesu Keriso. For mai whai puna e wha, le loto atoa o le apostolo For mai whai puna e wha, e le aise e tau I le taua, na te wha alabela bea e ia te ia I mea ale neo lama. Ina ia wha fia o ia, I le na fili mai ia te ia, e whai matangata tau. Ne te iwa ngalo ia te oe, o oe o le tangata tau. Ne te iwa ngalo ia te oe, lai te ola lava oe le la whau maru o le olanga. Ai ngalo ia te oe, o le tangata whaolaina, o le tangata tau, o le tangata sauni, o le tangata o lo fusia na songa titi, o lo fusia le songa titi o na mafo whau, ina ia saunia o ia awale tau. Amen. Mai ngalo na lua o le tai au le nei, fa mai le si vai inga fai pasuma fa, ia o ofu auto I le ufi fata o le a mio tonu. E le ngata me ia fusia songa titi I le whamaoni, vai inga mo mua le ufu tau. Vai inga na lua o le ufu tau, fa mai, o le ufi fata o le a mio tonu. The first part of the armour is to be ready. To gird your loins, to gird your waist with the belt of truth. But second, it's the breastplate of righteousness. Amen? Amen. So, for me le whai tauna, for me, ia ofu oto I le uwhi fata o le a meo tonu. O le uwhi fata I le ofu tau, a le tangata tau. E whaapea o na lavea ina pe avea ma laveai a le tangata tau po o tō tonga. Na e tilo nei I le uwhi fata, e whaapea o na uwhi tia atoa ia le fata o le tangata tau. O isi ata o lo whaapea o na ufufi mai ai lunga le ua e tau lava I lalo I luma mai o tuli. Pe o le uwhi fata atoa lava le na aisea. Ina ia lavea ina le tangata tau. Mai ufana le fili. Pe o le ata na. So when we look at the breastplate, a breastplate is put in place for a soldier to protect those vital organs. What are the vital organs? It's the heart of the soldier, it's the lungs of the soldier, it's the kidneys of the soldier against the enemy's attacks. So if you think about the modern version is now the bulletproof vest. So you know if you think about that, but back in Paul's days it was this breastplate. It was made out of thick leather, and then some of them are made out of thick, hard metal. But it's to protect the vital organs, right? Amen. Now Paul is saying, put on the breastplate of righteousness. So ole ma nei ole ata le olo au mai if au mai foi e paulo le tusia mua te salo ni alo ta koe ni ma fai poe valu fa mai ole ufi fata le fa nga I e paulo ole ufi fata ole amio tonu. E fa mai o ele upo te salo ni fa mai ole ufi fata ole faatuatua mane alofa ngono winga e fa le nganga le taua e fa le nganga fo I mea tau o le taua. Amen. Praise the Lord. Te walu sesi fa tau sana ufi fata le ai o le ufi fata e fa le nganga mea tau o le taua. Praise God. Amen. Te wai ame fa tau lo fata ai le sia mai le taua fa le nganga. Amen. So just in case you might go out and buy yourself a bulletproof vest,
It's not going to work for you in a spiritual battle. Praise the Lord. Amen. So, and in Thessalonians chapter 5, Paul uses the breastplate of faith and the breastplate of love. Here he says it's the breastplate of righteousness. So therefore we know that whatever protects the spiritual man is all spiritual. Praise God. So, lelai whamea Paulo e whatatau I le tangata tau. Nā lena tatou ma o ina vai asona te anei, whamai o soe o le te upule nei, I o tau loto te tele le lii ma losi o lona mana. O le uwhi whatawhata la o le tangata faatuatua, e ma whai iai o na loto tele. E ma whai iai o na ia tilo ma loto tele I le lii, o le uwhi whatawhata o le faatuatua, e ma whai iai o na ma losi o ia I le mana atoatoa mai le atua. Amen. Na e te me e whanga I tātou e le ti Apollo I Vaega ese o lana me totia. E te me lo le leia e le fili. Okay, o le Vaega le vai e le uso lea. O le Vaega lea e whaososo mo fie ia le tua whawhine lea. Ai a whai o lo o iai leo fi whatawhata o le wha tuatua. E la bea ina ai le tangata tau. Praise the Lord. Because the enemy knows your weaknesses. The enemy knows exactly where your breastplate is not on, and then he'll shoot you with all your weaknesses. He'll come and attack you with all the temptations that there are. But remember last week is to put on, is to endure. What was the meaning of the word endure? To put on, to never remove, to never take off. That when we have the breastplate of righteousness, it's something that we have on all the time. Praise God. Nā tātou mawhauwhau I lea whionga pa ia lea tua. Tātou te iloai, e te tau o na ofu I tātou I ofu tau atoatoa. O le a leo whiwhatawhata leo lo a mei e Paulo, o leo whiwhatawhata, o le a meo tonu, o le whesili, o le a meo tonu ai, sa ua meo tonu, o le tali, e lea. O le a meo tonu, lea a vea mau uwhi whatawhata, wha mai le Roma a lonam tā koe whā. Whai koe luasuma whā, ma le luasuma lima. Peita, ona o I tātou foi, o le ata ua I ai, o I tātou o e whaatuatua, I lena whaatu mai I lo tātou alii o Yesu nei he uoti. Na tuina mai o ia ona o a tātou wangasala. Ma toe whaatuina mai ina ia tau wā meo tonu ina ai I tātou. O le ale tani. O le a meo tonu o ai e a vea mo tātou ki whatawhata. O le a meo tonu o le na maliu ina ia tau wā meo tonu ina tātou. Praise the Lord, eh? Yeah. That when we look at the breastplate of righteousness, and if I think about my own righteousness, I'm going, oh my gosh, I want to get hit all the time. But Romans speaks about that righteousness. In Romans 4, it says that it's the imputed righteousness of Jesus Christ. It's Christ's righteousness. It says, but also for us, it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered up because of our offences and was raised because of our justification. Do you realize that our righteousness could not save us? It was the righteousness of Jesus Christ imputed. We were sinners when Christ died. But his righteousness became our righteousness. And therefore, we now have a breastplate of righteousness. Praise God. Lea la ua whaapea o na ta'awami o tonu I na fua I tātou. Whamaile lua koronita o lanam ta'u poe lima. A lona whai poe lua spumanitasi. A wā o ia na le iloa le anasala. Na whaia lea e ia manasala. O le sui o I tātou. Ina ia ave I tātou maami o tonu a le atua ia te ia. Ameni. Whamaina maliu o ia,
whamai na le iloa e ia le angasala, whamai na sui e ia I tātou, ina ia avea I tātou maami o tonu. Praise the Lord. Amen. So o le uwhi whata lea, oe le tangata faatuatua, oe le tangata tau, a o e tau wina le taua, ia e loa ona sauni, ma le fusia o sulunga titi, ma le whaamaoni. Ia e loa foi ona mauti noa, okay, o loo iai le uwhi whata o le ami o tonu. E leo sa wami o tonu. To tele o nisi e tau mawhai lava a. Ina ia ngā lue, ina ia o lana ami o tonu, e lave ina ai o ia. Ai e mawhai ona o tau ina atu le neitai au, e le ai sa tātou ami o tonu. Whamai le tuspa ia, la tātou ami o tonu, e pispisia e peo le ia mai. Ai leo whamai le fionga pa ia le atua, whamai ina ia avea I tātou ma ami o tonu a le atua, e ala ya Yesu Keriso. It's the imputed righteousness of Jesus Christ. O le whesili la, o le ala le ngā luwenga ai tātou. Ale maua le tali I le Efeso e whawhai upu e luas fulmal wha, ma le luas fulmal fitu o te fia whaongai. Na whamai le apostolo, ma ia o ofu o tau I le tangata fōu, ua whaia e fōlina I le atua, I le ami o tonu, ma le ami o le lei, e whaamaoni. Whamai whai koe lusu me fitu, aua fo'i ne I tuina atu e autou, se mea e mautu wai I le ti a polo. O le ale winga upu I le apostolo, o le winga upu le apostolo, whamai, ia o ofu o tau I le tangata fōu. O le winga o le upu lea, pea no o whai atu I le amatanga o le tatum ta upu lea fiafi le tai au le nei. E mānei ai o le te leo le ao awina o le loto ma le mafo whau le tangata I mata upu whaavai a le atua. Ai a e le ongai e ngata a, e le aise au ngā. O le mea leo lo whai mai apostolo, whai mai ia o ofu o tau I le tangata fōu, ua whai e fōringa I le atua I le ami o tonu, ma le ami o le lei, luasu mafitu aua fo'i nei tuina I o tau, se mea e mautu e le ti apolo o lona wina I ola I tātou I le olanga usitai, I le olanga savani, I le olanga usitai ma muri tai, mea umalava, o lo a o inai oe mau, e le upo le atua. Aisea, le ia vea mau whata le ami o tonu. Praise the Lord. That in Ephesians chapter 4, we see that not only are we to understand that, man, Christ's righteousness has been imputed on me, a sinner. But in verse 24, he actually exhorts the believers and says, put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. How do we put on the new man? When we are obedient. That's the putting on part. That's the keeping on part. Is when we actually obey. It's no use that we just know the doctrines, but we need to be devoted to the doctrines. Praise God. That we need to have the right attitude toward those doctrines. That we need to be obedient. That's the putting on part. Amen? Amen. Praise God. Okay. Mai muli. Lela o tātou I loa e sauni le tangata tau fusia na sulunga titi le whaamaoni. Lea foi o tātou I loa o le uwhi whata o le uwhi whata o le a mi o tonu. Mai fai po suma lima tai au le nei. A ia mio, suma lima, ma ia wha se vaina o tō vai I le sauninga o le tala le lei. Verse 15 in the third part of the armour that I want to talk about today, it talks about shoes. For those of us that are interested in shoes, it says, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Au tātou iai I le vaenga leo o le tātou tusi whaitau. O le vaenga leo o tau mawhaina ia au mai le apostolo. Le tangata tū mau. Man tū whana whai, winga le tātou mtau pule vai asona te anei. I le manatu whapea. Pea uma ona o tau whaia o mea uma tau te tū mau ai lava. So o le ata o le fita tau. O le ata o le tangata e tū mau. Lea la o tātou I loa, okay, e o lava fusi o sununga titi. O le ata leo le tangata e tū mau. O le tangata o lo iai leo fi whata o le ami o tonu. O le ata o le tangata fita tau e tū mau. Ai tātou mata foi la le whai upu lea. Ma ia wha se vaina o tō vai
I le sauninga o le tala le lei o le file e mu, o se e vai o le tangata fita tau o le au tau o le atua e tū mau. O le mafu anga na au mai fo i e Paulo le ata lea ona o se e vai o le fita tau e tā ua. Praise the Lord. Aisea, o le ala o le taua e ngā wā. O le taimi o le taua e whita. E maunga, e ifo i vanu, ai tā ua o na puipuia vai o le fita tau. So, le lai maua mai e tātou le ata lea. O se e vai o le sauninga, o le tala le nei, o le file mu. O lo au mai e I se ata I tātou. I le sauni uni. O le ale I tua inga sauni uni, o lo sauni e tātou. So, o le manatu e tonu, o se e vai, o lau sauni uninga. It's the shoes in readiness. So not only your waist is good, you've girded your waist in truth, not only you've got the breastplate of righteousness, Christ's righteousness imputed on us, but you also have, you've shod your feet, or you've bound your feet, or you have shoes in readiness. Ai mai tau mai nei la o le tangata fita tau e le lei ona se e vai. E sauni le lei o ia mō ngai o inga lava, ma so se ngai o inga. E mau le lei lona tū. Pea le ata nā o fia au mai le apostolo le tai au le nei wha mai le whai upu, ia wha se e vai ina o tau vai, I le sauninga. Okay. O le upu nā sau tilo lava le upu, o le upu le sauninga, e whatatau I lau sauniuninga. It's your readiness. So, o le whaase e vai ina o tau vai I lau sauniuninga. O le ale ata le sauniuninga lea au mai fo I e Paulo ia tito mta apu e toru whai mua, ia nofo sauniuni fo I lato I ngā luenga le lei umalava. Paul reminds the believers when he writes to his young son in the faith, Titus, he says, remind them to be ready. So even in the way that he presents this third part of the armour, that what you wear on your feet needs to be ready for battle. Now, tu salama po le ale le leo au penga. Tu salama po le ale le leo lau sanu nina I lunga. Ai ala velo vai. If your battle, and if you've got your tools ready for battle, but if your shoes aren't put on properly, you'll easily slip, or you'll easily lose your balance, you'll lose your footage, and you'll be no use. What will happen? You'll get injured pretty much straight away. You get carried off the battlefield. You're no use to the team. So, o le ata le au mai, ma ia whaase e vai ina o tau vai I le sauni uninga, o le tala le lei o le file mu, o le ata le au mai le apostolo mo I tātou I le tai au le nei. O le sauni uninga le whaase e vai ina I o vai, o le sauni uninga o le iloa le lei ma le mauti noa le lei e oe, le tala le lei o le file mu. Mau mai. O le sauni uninga lea o le ata o le tū mau o le tangata faatuatua le lei o se e vai e wha se e vai nai o ia mo le taua o le iloa le lei e ia o le tala le lei o le file mu. There's a great insight here when we look at the apostle and he writes, having shod your feet or having bind your feet with the preparation of the gospel of peace. In order for me to be a good soldier, I not only need to have the battle arms ready to go, I'm not only ready, I've girded my waist in truth, have my breastplate on, but I have shoes of readiness. What is the shoes of readiness? How do I stand? How do I navigate the battlefield? How do I make sure that my feet don't get injured during the battle? He's given us an analogy that your feet are bound with the gospel of peace. Amen. That your feet in the battle are bound
are secured, are safe, because you know the gospel of peace. What is the gospel of peace? The gospel of peace is our reconciliation. A tatou tino le Romano nam tau poe 5, alona fai po se fulu, o I tatou te maua, I le whaalau te lenga, o le tala le lei, o le file mu. Fa mai fai po se fulu, ma le fai po sumatasi. A wā a whai ua le lei I tātou ma le atua I le maliu o lona alo. Ina o whai I tātou muna whiri. E matua whaolaina lava I tātou I lona so I fua. O I tātou ua le lei maia. Aile ngata I lea, a ua tātou mita foi I le atua. Ona o lo tātou a lii o Yesu Keriso. O ia ua tātou maua ai nei le lenga. O le ale tala le lei o le file mu. O le tala le lei o le file mu. O lo tātou le lenga ma le atua. Praise the Lord. Amen. A whase e waina oe. E mawhai ona tū mau oe I le taua. E mawhai ona le leile puipuia o ou vae I te tongo o le taua whale anganga. A ua e mauti noa ua le lei oe ma le atua. Le tala le lei o le file mu. In Romans chapter 5 verse 10 and 11 gives us an inside look as to what is the gospel of peace. And the gospel of peace is this: for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Verse 11, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. What is the gospel of peace? It's our reconciliation. That when we shod our feet, that when we bound our feet ready for this battle that we're about to fight, we know that we are standing on the gospel of peace. We are standing firm on the fact that we have been reconciled. There is no doubt there, brothers and sisters. Amen? Amen. Le mafuai ona fa mai le apostolo. Ma ia fa se vai na o tō vai. I le sauni uninga. Sauni le leo se vai. Sauni le leo le puipuia o vai. A wa a fa ina o vai. E le mafai ona e tau. E whapewhia. Ia e lo le mata upu o le lenga. Praise the Lord. Le mata upu le aise masalo salo. Le whai mai e le romana mta koe wha o mta koe 5. Pai koe sifuru whai mai a wā a whai wa tātou le lei ma le atua I le maliu o lona alo. Whai mai na le lei I tātou a o whai tātou mawhili. Praise the Lord. Whai mai a o whai tātou mona whili e matu wā whaolai na lava I tātou I lona soifua o I tātou ua le lei mai a uso matua whawhine. I le tai au le o te whia au mai ale manatu lea, I e mauti noa, le whaase waina o vai I le sauninga o le tala le lei o le file mu, wa le lei oe ma le atua. Le mawhai ai ona tātou loto tele I le rii a. Le mawhai ai ona tātou loto tele I le maalosi o lona mana. Aisea, a wawo tātou I loa wa tātou le lei maia. Praise the Lord. Wa tātou I loa le tala o le lenga. O le ale tala le lei o le file mu. Ale tala le lei o le file mu. Wha mai a o a vei tātou mona fili. Wha mai na maliu Yesu. Ina ia le lei tātou maia. Wha mai na toi soifua mai Yesu. Ina ia maua I tātou le lenga. Ale mafu anga le nai mawhai ei ona e tū mau. Aisea, e le mawhai ona whaafsilingia le lenga lea ua e maua. Praise the Lord. So when we think and when we consider the battle, when Paul says, be strong in the Lord and in the power of his might, brothers and sisters, you can make sure that your feet are secure in the fact that you have been reconciled. That's the gospel of peace. That while we were still sinners, Christ died
that there was a reconciliation of a sinful man with a holy and just God through the death of his Son, Jesus Christ. Amen. What an awesome reality that is. That means you as a good soldier, you already are. You've got the first three parts. Praise God. You've got your waist with a belt of truth. You have the breastplate of righteousness. Now you know you've got solid shoes. Amen? You've got solid shoes because you know that this gospel of peace is the reconciliation between you and a holy God through the death of his Son, Jesus Christ. Praise God. And that's why Romans 8, verse 31, it reads, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" Verse 38, 39, it says, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Lena tu sia ye Paulo le Roma lona mta koe valu. Pai koe tolu sunga tasi, fa mai upo la apostolo o le nei. Sa ea sa tato upu I nei mea, a whai wa au I tātou male atua, o wai se wha sanga tau mai ia I tātou. Pai koe tolu sunga valu ma le tolu sunga le iwa, a wāwa o mauti noa, e le mawhaia le oti, po le ola, po a ngelu, po a lii, po e malolosi, po mea I nei ona po mea atali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia, e le mawhaia e ia mea, o na whaatea ese na mai I tātou, I le alofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu, lo tātou alii. Praise the Lord. Amen. It brings us to the end of our sermon this morning. That number one, that you are ready. Praise the Lord. You now know, okay, I am in a spiritual battle. Number one, that I need to be ready with truth. Number two, that I am able to stand in righteousness that has been imputed to me through Christ. And number three, that I have the gospel of peace. That I know and understand that I can stand firm in the fact that we understand the doctrine of reconciliation. Amen? Amen. Through Jesus Christ our Lord. Tolu vaenga o whatau na tātou vāwai nei tai au mo mua o le whaamaoni. Lua o le ami o tonu. Tolu o le tala le lei o le fi le hu. Lea, whamewhe pasuma tolu o le mea lea ia o tō tangoai I o futau atua mai le atua. Ina ia o tō mawhaia ona te te atu pea o I le aso vale. Pea uma ona o tō whaia o mea uma tō te tū mau ai lava. Therefore, take up the whole armour of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Praise the Lord. Praise the Lord. Tātou tūlai mai le ni tai au. Whaewina na tātou launga I le tatalo. Tātou tatalo whaatasi mai I le ni tai au. A vea lava mau tatalo. Tātou te whaafitai ai le atua. Ona o lana upu I le ni tai au. Let us pray. Whaafitai tama. I lau upu. O o whaalongo. O whaamanu ia I nā iau. Lau whaalongo. Ona. O le taua, o loo whaawhea ngai, ma le tangata faatuatua. Tamā, o lau tatalo, ia o tū mau, I le whaamaoni, ia whaapea, o na tango atu, I le uwhi whatawhata o le faatuatua. Ma le ami o tonu. Ma ia whaapea, o na whaasee vaina, I se vai, o le tala le lei, o le file mu. Whaafitai te le tama, I lo wa'oa o mai.
Ia fo'i ia te oe, levi inga, e whaavavau. Whaawhetai tele, i loa lofa, ia te au. Ua māngalo, aua masala, ona o oe. Vi ia oe, lenga so uma. E whaavavau lava, amene ma'aneni. Thank you, Lord, for this morning and your word. We commit to you this word. Our prayer, Lord, as we've heard today, that not only we be hearers of your word, but that we are obedient, that we do your word. And so, Father, blessed be the name of the Lord, now until forevermore. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen and Amen. Whamanui tele nea tua, tatua lalo mai lalo, whaafutai.